Siapa ai ke jing thapti ke macam na bandai Lisa Lukte ikate way like player football freestyle trong dari India ke jengi. Maperpat dan ai ke jing thapti ke macam. Lisa, kung gada ko jingaan ng CME, kung jore ko yung sa mga senang ngayon sa kumat, bikin sa Tekam Lisa ni. tinubog ko sa mga senang kebangsaan ni, nagadanda ko senang mantame ya kani India ko jingi. Ni pedang sebra ko Lisa mukhe hari ko amar ibai wala ya kanam ko duram ya senang ko thai ya kahin ko sam ya kami bat kajat bendrio kasih ke jangi. Mampus sabri. Lisa. Otang nasa kalian kadian, nasa kalian membuat Lisa. Mendong. Sini jerong tu. Lisa kan semua becoran kan. Hari ini per nitian sampai ini Lisa makti ibe lagi kun sama jong kesenang ibe wanda asisa yang katakan nam taburam jong gayin kesem jong kesenang lenda terakhir jong Jongga Umroh Constituency, Jongga Ribhor District, Jongga Jilla Meghalaya, Jongga India, but Mantam Piyawandra ya Tanam Keturung, Jongga Jat Bendil Khasi, Piyau Tiap Tujangi. Pagkajing request kalong ba yung tino simet, tino pagba, tupaklaban, ya isnay ya donation kung kajing isnaw kti na bata Lisa mukti kadang kuni kaya donation box kapag nila bu akmat Lisa ale kung kajing panito ya lebih bak na kerpa de hiyo tunay sikampian at kampian kung kajing ay kublelang ya kinom support kitong pi ya ki parado prosnam hani sinong jongi Preso tumari si baru itu kak menurut kami play bu ya kan kami guys belum di baru kita buat dengan tidak jangan belum mau pergi terus Congratulations Lisa. TBN teman besan reading Bombay by I kajing pediang belum kebalong nakasinong belum like Bravo Rumbong. Kadang kaliang jongka derbas nong belum like rengkat ketika training maka Lundan Clan social and cultural and sport club atau nila organize pantumbek pantiang burung ya kini kaski jom bikin kemen ke bakra ya kini kesenong Lundan Clan jongi bak kesenong borbong belum hi barok tuwe atau bayi lagi pun samla jongi ai bisa ukti ilala ya panjok ya kejingan le kai futsal kom arhajar apruwe ban aireng ya kita titingle kai di tumpi nagayan ka snow ni kitpak kita ni Lisa bapiron ra sa bisin ya kanam ko purong ka bakam kraw apo ka snow ka dongi ban nagayan ka sanang tumi ya turo lagi kun samla di dongi Bahaman kong ngala play yang bola ai ni kene kemariak yang bang ila un pulong kene ke program Hagan ne kapor ka banta batum dulu ayo yo play ya bodron kalang bat lizam ti awai ni national manlet penilai
Itong ay kublay ay ang kangilang hagan nga jamid. Nakabenta ka ding pedang kurom ya i Liza Mukti. Ngayon ni ko president naka Mike Pilang SSG bagi de iwi lagi member haka grup bajongi. Ting dat ka ding teman kabakraw na marba iraw ra ka ding job. Ya kari ya ka snong ba ya ka jela jongi hi balo ko be. Ingin pergi jihad subhan yang di musuh kod ya presiden juga mau bersibuk dan naik jihad subhan ya Miss Liza Mukti. Demi ayah yang sabti kebajam kabai. Lafi lihat gol, lafi terus jar lah video baniam. Bafi ong batum lakot syaga kerdan jam ganam. Kata ketika nuksa kabak kau kibai Miss Liza ayah ini baru ikut salah jihad kebalik ketika nuksa kabak kau na petang ini. Hibib, ore, hibib. Ito nga ay kublay na kini orang ba yung kasnong yung ba asnong yung galong soping yung ba asnong yung galong dakla yung orang ba ikut sama gilong kumi gilong pa gihat kebarat akan dijamin ke pamenta hadir bang rayo perpiang burom ni sama Liza Mukti iba na kani kasnong bijongi iba one Balawan po mentang si po snong hadir balawan melekai sabar nagari yujongi. Ngayong ini kung presiden jong RPF Boymbong ang juga po kung huli kung semua jong kasnong. Masuk kumel ke museum banyo. Banyo mentalang mati baro di para snong para tao. Aga pang iyo panikamen lang banay ke museum belum kejing kadak kejing ay museum. Naga mentai Liza Mukti ya gabay dengla pencana susu nang ni sekumat hal kam football dalong ganuksa ka ba deye yang IP berkamta mi gihap ki parat penangsan nang ni sekumat papinbol ganuksa ju Liza ngasya yu hasnong badang step ju practice yang football janmet managal janmet gani gade jing play sukam jing hadu ku yo yung so jing job pan participate nagari India ka jungi dalong ko jing susorong ya snong yang family boy but yang jelah ibu kawai ba kun sama napo kasnong lumday trapo lumbong gayo apan isi menta haga football ba pilihan jago pat kini benmi nagari wi jungi gari India place pun Liza dai tristom pinong kena batipski kebetulan melagi kimi gipa baying basam kiprasnong prathau bakamtam batun mau yung play bading ba kapor ju piala balong kumne kumot bilong menta nangis kam ba gasnong nangis kamat kadang ye sipa ki dona jog isap bakin long ki besikya ba ki batiska kila bakin poy syakliar ban sajong penyora ay kanam ko burom lag menta gasnong ko thaw najala patari burog away daseng RPF kawai na isang kabadan pagkandor hagi na po family boy gijongi imla film na ay sorong ke bakraw nam ta gijongi kunta chieftain na khot yaw sports secretary jong ka RPF Boyermong circle Bolwan Sakamat bol na ay gijing ay ka certificate patunjuk isong pasay bakendat na kamta Liza kung kadak balay kamay lang haga na gijambit ka mamanta kung ila ay gijing tapti ka bajaan na bataw sports secretary jong ka RPF Boyermong circle Ini dari kain berkadang menjadi negara pendono kan bil tajum mengenai perkalang. Mar parika perkalang pitam panle pan lekai gitu support. Jadi bin tiba lembag jumpi bin sai keng ni kene apat jong serkar. Pat helak melong sports club social atau sports club naik play Liza nomor pilara warna yang nama kuburan ya kari ke jela kamtam ya kali snong doni nama beli isong sorong mapidai na po kasnong kadong kadongi banga kumau Liza menswa perpaidang kamret bari ju sala bali bolang bagi serang marbali ke ege tikrang ni kita bukti tak kadau dementa ke ege bailong ke kuba kalalong sisa menta dengan tren pun gentim tanggi ni gentim pakindiat keju ko poro nga kot subha ngakot iri
Secretary di Presiden yung ka Lumik na Social Better Sports Club Iwan Smart dan Ai Subha ya Elisa. Inagi jing thati ka bajam na betau Presiden yung ka Lumik na Social and Cultural Sports Club. Pada jing upor yung Secretary yung ka Lumik na Social and Cultural Sports Club. सुबारी लड़ लड़ जावे ओ जिससे के दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे है दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरी ये रातें करना जो तुझे दफा पहली बार कर जावे Kaya kalau kepuron juga dong Krishna berkawai. Kaya kepan kita Krishna lantar lempet kepai pa pengin subawro. Hooray mo. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Krishna. Kaya kalau ketian kaya Pak Ansem ni Liza Mukti. Ya kepai nangla pendekai khamba susu hagi di kisi pendangan hagi di penai bangsa senelekai. Sa Thailand sa Bangkok and sa Mi. Nangga na sedang jongi nangga anri pau jongi. Patna kanega Meghalaya patna ka India ro kano ka jing sarong denen ba lemba jing ero kitsabi ki pon samla sabi ki happy kore iban ra ka nam ko purom jaga than jumi pagada nangge ko por kalong ba aso panai ko purom tong yo play ya ka ba lai kalong ren ni ba lemba jing kalong ko purom ka yeng kalong ko purom ka snong ka thau kalong ko purom ka ri ka jai purom ri ka jai purom khasi jongi ya ka por Nang magtransyon rin, kay pagindon walang bang kapat bilang baro, panginto lang ni ikajing buhay. Yay pa, akajing let jing isang sen sa Thailand, banyan ay kayo rabi, akajing chapag yun, wala kayo ng session sen. Denem! Oh! Replace board! No! Kaya ang tangan pop na yay, General Secretary jing ipan ay ikajing ay sabahan, nakalikadong, pagkajing kakul ka daw ya kabay nang la, banwala kang session ikajing job. Kaya yung isang samlat, yung Krishnang, isang lokodi, yung batang Krishnang, Kunjur ka silang mathaw ban ka sport club jongi kabaran ha portion jongi Minai bang kajing thati ka bajam na betau Secretary yung ka Dong Krishna. Population samla Everest ng Chile balong Aduh ni, naik pulai yang pibaro, angkit pokoknya masih nangkai, punya amet buat-buatnya, datang sini pulai subun. Snong lung dai kla and we ya ni da kan di boy ni ka i ka jongi hi pro away. Dengan ai hijing thati ka bajan ka dai dang ai kublai ngaterpat yang ipat ba kat bai dang penku puram ya Elisa Mukti min ai ka jing thati ka bajam bat ngin perta artan Lisa Please mulai dari Liza Mukti iway na ma kanong review mo i rural electric sports kasi mga ilabang nataka sports person ibarawan ra ya ka nam kaburom ya ka katam ya snong gathon ko na ya ka dong gathan hi riboy borokoy kumjuro ng state kumjuro ng rihi borokoy de ay play hi but ngana ketusu ya wa pinatrosto na nismara kami lekay ke jompi dengan baru ay play i MDC ulang bulan juni ibarat play udah rekam ni kapor ini rekam ke jompi se pelong yang